može vjerovjernik ići u kajenje, i na godišnji. Bolovanje. Gospode, hvala te za ovaj dan i prosti nam naše grijehe. Molimo te da nam pomogneš da imamo mir sa svim ljudima, koliko do nas stoji, bez toga se rekao neće niko vidjeti Gospoda. Pomozi nam, Gospoda, da se držimo tvojih istina, da su od životne važnosti za naš život i za svjetlo drugima, kao što smo sad pjevali, da druge možemo pozvati k tebi da se spasu. Molimo te to u ime Isusa Krista. Molim te za zdravlje svih nas ovdje prisutnih, svi smo bolesni na neki način, svaki sa svojim problemima. Molimo te za one koji su neodlučni u strahu od ovoga virusa i zato ne dolaze u crkvu, ili koji su u svađi sa drugima pa zato ne dolaze u crkvu, ili koji su drugog mišljenja u nauci pa zato ne dolaze u crkvu. Molimo te da ti riješiš te probleme sa njima. Mi ih ljubimo i volimo i želimo da budu sa nama, bez obzira kako mišljenje imali o nama ili o tebi. Pomogni nam da pazimo na to da mi izgrađujemo dobre odnose sa svima ljudima oko sebe i da na taj način možemo biti tvoje svjetlo koje će moći da bude ne kočnica za tebe, nego ono koje će pomoći da dođu tebi. Molimo te to, Gospod, ime Isusa Krista. Amen. Evo, otvorit ćemo danas Božju riječ na Evanđelje po Luki 21, Luka 21, 20 do 36. Dakle, Luka 21, 20 do 36. Luka. 20, 21. 21, da. A 20, 21. 20, ne, Luka 21, 20. To da, vidio da to da. Izvrćete moje riječi. Ja kažem 20, a on kaže 21. Ja kažem 21, 20. Dobro, nema veze, šalim se ja malo. Ovako, evo, dakle, Luka 20, 1, kaže nam ovako Božja riječ. A kad vidite da Jeruzalem opkoli vojska, onda znajte da se približilo vrijeme da opusti. Tada koji budu u Judeji, neka bježe u gore, i koji budu u gradu, neka izlaze napolje, i koji su napolju, neka ne ulaze u njega. Jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano, ali teško trudnima i dojilicama u te dane, jer će biti velika nevolja na zemlji i gnjev na ovom narodu, i pašće od oštrica mača i odvešće se u ropstvo po svim narodima, i Jeruzalem će gaziti neznabožci dok se ne izvrše vremena neznabožaca, i bit će znaci u suncu i u mjesecu i u zvijezdama, i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti, i tada će ugledati Sina čovječjega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom. A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. I kaza im priču: gledajte na smoku i na sva drveta, kad vidite da već potiraju, sami znate da je blizu ljeto. Tako i vi, kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu Carstvo Božje. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude. Nebo i zemlja proći će, a riječi moje neće proći. Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga svijeta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada, jer će doći kao zamka na sve koji žive po svojoj zemlji. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći
od svega ovoga što će se zbiti i stati pred Sinom čovječim. I danju učeše u crkvi, a noću izlažeše i noćivaše na gori koja se zove Maslinska. I tako dalje. Šta se to događa tamo? Pas. Šipas, kuće. A? Da nije da ove, kako im je, hrane možda. Danas, evo, ono što ste tražili i željeli da govorimo o tu temu, danas je tema stravičan Isusov dolazak. Ovakvu temu nismo slušali još. Dakle, stravičan Isusov dolazak. Evo ovoga, propovijedao sam, ako se sjećate, možda ste slušali na internetu, bila je tema o susretu na oblacima. Ovo bi bilo nastavak te teme, ako ste tu temu slušali preko YouTube-a na tu temu. I tamo sam u toj propovjedi pokazao jedan film, kratki insert, i u tom filmu vide se trube na nebu iznad grada Jeruzalema kako trube i jedan krug od vatre. Tako da može pusti, neka pas bude tu u dvorištu. Neće, mačka će otići samo pobjeći. Da se ne zabavljamo s tim pasom, daj Marice, to se vidi na brzinu. Dakle, evo vidimo da u uvodu samo da kažemo nešto. Pitamo se kakav će biti Isusov dolazak. Jednom riječju, on će biti stravičan. Zdravo, profesor. Izvoli. Dakle, to će biti stravičan dolazak. Čuli smo mi mnoge lijepe priče o Isusovom dolasku, jel? Svi laskaju sebi, maštaju sebi, sanjaju da će to za njih biti pozitivan dolazak, slavan dolazak i dan spasa, izbavljenja, jer polaze od točke gledišta da su oni dobri jako i u vjeri i da su vjerni ljudi, da su spašeni, a jesu li, pitamo se, i da će Gospod Isus doći samo zbog njih, a hoće li, pitamo se to, i samo za njih i samo po njih. Ali kad uzmemo u obzir, sad ćete čuti ove tekste koje ću ja danas pročitati vama, uhvati vas strah. Strava od Isusova dolaska. Dakle, ja samo pričam šta Isus kaže, ja čitam šta on kazao, ja ću vam pročitati sva 3 evanđelja šta on kazao, ja neću uljepšavati ništa što on kazao. Dakle, budemo realni, idemo od činjenica šta je Gospod Isus kazao, vjerujmo te činjenice. Ako nećete vjerovati meni, vjerujte što piše. Isus je ovo kazao, što sam sad pročitao, u Luki 21, međutim cijela ova glava 21. govori o stravičnom dolasku Gospoda Isusa. I nas danas zanima kad će doći Gospod Isus, šta ćemo mi raditi ako on dođe. Kažem, možda nismo nikad ovako razmišljali i razumjeli ove tekstove Isusove i ovom stravu, užasnom stravičnom dolasku Gospoda Isusa, i onda mi reagiramo sa strahom na to, bojimo se, i ko se ne boji, i ljudi, neki evo sad koji su tu bolesti, molimo se za njih, i tako dalje, od stravičnih bolesti, molimo se za njih, oni se isto ne žele uopće suočiti sa tim, jednostavno zabijaju glavu u pijesak i ne žele slušaju o problemima i o nevoljama i o strahu koji prijeti svijetu. Međutim, počevši sa ovim koronavirusom, što se danas događa okolo po svijetu, bojim se da smo već ušli u neki stravičan svijet. Da su se počeli događati nekakve stravične stvari i to će biti sve jedno za drugim. Neću to tu stati, vidjet ćete. I kad čitamo ovdje u Svetom pismu, stih po stih, što Gospod Isus kaže, kako nas uvjerava da se možemo lako mi sebe varati i lagati sami sebe. Imamo 3 teksta, ja sam izabrao samo evanđelje po Luki, ali imamo i evanđelje po Marku 13. glava, imamo evanđelje po Mateju 24. glava, i jedna i druga glava, i Matej 24, i Marko 13, i Luka 21, govore sve. Svi ti 3 teksta, sva ta 3 evanđelja govore o istoj stvari.
A nama kad čitam izgleda kao da ne govore baš o istoj stvari. I važan je taj cijelokupan sadržaj, da bi shvatili šta hoće Gospod Isus da nam kaže. I kad čitaš pismo ljubavno od nekoga koji te voli, a neš pročitati samo pola, a ono ćeš ostalo baciti. Ćeš sve pročitati ako ti voliš tu osobu i ako ona tebe voli, ti to znaš. Tako i ovo, kad hoćete da saznate istinu, pročitajte sve što ti kaže Gospod, da bi shvatio cijelinu što on kaže, naročito o ovoj temi danas koju mi obrađujemo. Stravičan dolazak Gospod Isus. Zašto tako prikazuje svoj dolazak Gospod Isus? Kad čitamo Luku, pa onda čitamo Marka i za njega čini se da piše o dva različita dolaska. Sasvim drugačiji tekst, toliko su različiti. Ali ne možemo pričati samo par stihova, gubimo cijelinu. Ja sam uzeo samo Luku, a koristim i sva tri odjedanput evanđelja u cijelini, da bi shvatili cijelinu i govorim tu temu, govorim na temu stravičan Isusov dolazak, a ne govorim na tekst. Jer ne mogu popraviti tekst, toliko teksta ima koje moramo razumjeti, obraditi, pročitati, a pojedine točke od toga teksta možemo nekad u budućnosti, možda kroz 2, 3, 4, 5 propovedi obraditi. Ja mogu samo danas govoriti samo o temi dolaska, stravičnog dolaska Isusa Krista. A ne mogu na tekst propovedati. Dakle, pročitat ću tekstove na preskoke, drugim riječima, da preskačemo, da idemo sa temom samo dalje. Dakle, čovjek najčešće čita samo citate iz tog pisma koji njemu gude u duši, miluju i tješe dušu. To često volimo da čitamo svi i svi smo mi tako, ja znam, ja sam tako, nisam bolji od vas. Volim lijepe tekstove, ljubav, ovo, ono, kako je Gospod dobar, kako će brat, kako nas voli, tako da to je lijepo i pjevamo to pjesmama i psalmima, pjevaju ljudi psalme i Bogu. A Gospod kaže i Židovima na jednom mjestu, nemojte im pjevati psalme vaše, neću da slušam vaše psalme, oni pjevaju psalme, kaže neću da slušam, šta vi pjevate vaše psalme. I sad se pitamo šta to Gospod hoće da kaže. I onda u Otkrivenju, kad čitamo tamo na kraju Svetog pisma, vidimo vrlo oštre opomene crkvi u ono doba. Svim 7 crkava Isus čita lekciju oštro pismo piše, oštre prigovore im daje, ma svim crkvama skoro odreda. A ja sam ovo našu temu podijelio na 4-5 točaka. Prvo dani osvete, drugo znaci, treće vremena za Boža, četvrto stražite i peto ćemo vidjeti ako Bog da dalje još nastavak. Dakle, dani osvete je prva točka. Što su to ovdje opisani dani osvete? Isusov dolazak će biti strava i užas. Kako kaže Luka sam, evo, tekst piše 11 stih iste ove glave, Luka 21, kaže i zemlja će se tresti po svijetu i bit će gladi i pomori i strahote i veliki znaci bit će na nebu. Dakle, strahote, vidite, piše ovdje, ja sam iz ovoga izvadio ovaj naziv, stravičan Isusov dolazak, bit će strahote. Kad Isus dođe, bit će strahote, pred njegov dolazak bit će strahote, to će obilježiti njegov dolazak. Zašto strahote? Biće, kaže, mrak i tama, kaže prorok Amos. I Marko kaže, bit će to samo početak stradanja, znači to će biti veliko stradanje. Amos prorok, pročitat samo kratko šta kaže, 25. glava, Amos 16 do 26. Ovako veli Gospod, teško onima koji žele dan Gospodnji, što će vam dan Gospodnji? Malo čudno pišete, kaže, pita Gospod Izrael, a što će vam kada dan Gospodnji? Tada je mrak, a ne vidjelo, kao kad bi ko bježao od lava pa bi ga sreo medvjed, takav će biti taj dan, šta će vam kada je dan Gospodnji? Nije li dan Gospodnji mrak, a ne vidjelo i tama bez svjetlosti? Mrzim na vaše praznike, kaže Gospod Izraelu, kaže, jeste li to meni, kaže, žrtve prenosili u pustinji 40 godina, kaže, da li možete to, da ste možda to meni prenosili, ali nisu prenosili njemu. Ne kaže, prenosili ste Bogu Molohu i Hijunu, bogovima koje ste sami sebi načinili, njima ste 40 godina su izreci, nisam ovo znao, nija do danas. Toliko čitam Bibliju, nisam znao. Da Izraelci su toliko 40 godina lutali po pustinji i prinosili žrtve Bogu Molohu i Hijunu u pustinji 40 godina. I onda se čude što su 40 godina lutali po pustinji. Evo zašto su lutali po pustinji. Poštovali su bogove druge koje nije Bog dao. I onda pita i Bog, jeste to meni možda prinosili žrtve? Niste meni sigurno, nego ste sami napravili svoje bogove. I lutali 40 godina. Koliko mi lutamo danas? Pitanje se postaje ozbiljno, jer ljudi ne shvaćaju ozbiljno šta Bog kaže.
Misle da Bog je malo zažmirio okom, znate, jedno na ono što mi radimo, pa ćemo, ajmo dalje. I jedva čekamo kad će Gospod doći. I onda piše tamo dalje i pjevaju mu psalme. Kaže, nemojte mi psalme pjevati. Neću da slušam ni vaše psalme, ni vaše praznike, neću pošto mrzim, ni vaše praznike, ni vaše psalme koje mi pjevate. Jer oni su pjevali koji mi što pjevamo u pjesmama psalme Bogu. Tako su Izraelci pjevali, pjevaju mu psalme, a vamo štuju Boga Moloha i Hiluna. Kakva je to narod, šta je to? Jer se to događa i nama danas. Da, događa se, nažalost, i mi imamo svoje nekakve bogove u svom privatnom životu, kad nas nema tu, kad nismo na zajednici, imamo cijeli tjedan za sebe, onda radimo šta god hoćemo po zemlji. Idemo gdje god hoćemo, radimo šta god, mislimo da će to sve Bog tako olako propustiti kroz prste, progledati kroz prste i pustiti da to tako bude. To je ta strava i užas u kojem ja pričam, da ćemo mi vrlo skupo to platiti ako ne budemo slušali Gospoda što kaže Gospod. 20. stih ove naše Lukinog evanđelja kaže, a kad vidite da Jeruzalem opkoli vojska, tada bježite u gore, došlo je vrijeme da bježite, kaže. Bježite u gore, izlazite iz grada i ne ulazite više u njega i tako dalje, tako dalje. Kad čitamo ovo, obično mislimo da to važi tamo za neke druge ljude, a za neka druga vremena, ali ne za mene, ne za nas. To je problem kad mi čitamo Sveto pismo. Ovakav problem pravimo svi, i ja. I uvijek mislimo to, koji moja mama što je bila, a to je za Slavka, ovo je za Bobina, ovo je za ne znam koga, Ankicu i tako, a ništa nije za nju. A šta je za mene? Jer to su vremena za mene opisano, to su stvari za mene isto tako, kad je za opkolju vojska, šta to znači? Vojska znači rat. I kako kaže 22. stih, jer su ovo dani osvete. Osvete, Bog se osvećuje Izraelu. Izabrao ga, sad mu se osvećuje. Izabrao tebe da spasice, a zatim se osvećuje. Zašto to Bog radi? Ne živiš kako treba. Nešto ne radiš kako treba. Luka govorili smo da ne ponavljam propovedi koje sam propovedao ovdje, zato ćete me shvatiti o Nojevom vremenu i o Sodomu i Gomori, kako se sjećate te propovedi, napisao sam ih, čitali ste, dobili ste napismeno. U svim tim propovedima govore Gospod Isus o njegovom dolasku, da će on biti kao to vrijeme, Lotovo, Nojevo i tako dalje. Neće niko vjerovati. Svi će se pravi budale, svi će misliti da su dobri, svi će misliti da su spašeni, svi će misliti da Bog dolazi da ih nagradi, a on dolazi da sudi. To je problem o stravi i užasu koji čovjek ne očekuje. I to Luka govori. Luka govori o jednoj prekretnici svjetske povijesti, židovske povijesti naravno, ali i cijelog svijeta. To se tiče cijelog svijeta, ne samo Židova. Židovi su samo jedan dio toga koralja, odnosno arhive, one građe. Ovo je početak zbivanja, tu piše početak stradanja, 21. stihu smo čitali sad, u 11. stihu Luka. To je početak stradanja i piše u Marku i u Mateju da je to samo početak stradanja, dan kad će Gospod Isus prestati raditi sa Izraelom i okrenuti se drugim narodima, neznabošcima i poslije suditi. Kad vidite ovo, bježite u gore. Što to znači? To baš nije zgodna stvar. Kad vidite ovo, bježite u gore. Bježite, kaže. Bježite kad vidiš ovo, bježi onda. Dite noge nose. A gdje ćemo mi bježati? Što ćemo mi raditi kad dođe Isus? Kaže Izraelu, to Izraelcima kaže, to moramo dati, to Izraelcima kaže, vi bježite u gore. Ne kaže to nama. To je problem što mi mislimo, sad ovo kaže za nas, a ne, to kaže za Izrael. Pismo je upućeno Izraelu. Cijelo što to pismo moramo ga gledati kroz Izrael, ne kroz sebe. Ovo je za mene, ovo je za mene, ovo je za mene. A čekaj malo, što god mi se svidi, to je za mene, a što mi se ne svidi, to je za tebe. Tako mi čitamo sve to pismo, ja zato to govorim. To je taj naš dvolični sistem vjerovanja, koji često čine mnogi kršćani. Sad, Gospod kaže, kad vidite ovo, bježite u gore. Izlazite iz grada i ne ulazite u grad. Zašto? Zato da ih spasi. Ne da ih spasi. Ovo nisu dani spasenja. Ovo su dani osvete, kaže Gospod. Vi morate pobjeći od te osvete, jer ćete biti pobijeni ako ne slušate što vam kaže. Zato bježite tamo i tamo. Kako im je rekao kako da se sačuvaju. Jer ovo su dani osvete. Mnogi će pasti od oštrica mača, to su dani osvete. Mač, znamo kada je mač bio aktualno oružje u ono doba, Isusovo. Onda su i Rimljani nosili mačeve i koplja i ne znam takve. Mač i danas je mač. A mač i danas i neki ljudi, Arapi, recimo danas nose mačeve. I tamo u tom podneblju danas neki ljudi koriste mačeve, ali se misli to što se zna na ono vrijeme. Jer je došao lijepo imperator Tit sa mačem rimske vojske i pobio je Izraelce. To je bio taj kraj u kojem je govorio Gospod Isus. Ovo su dani osvete. Zašto dani osvete? To se dogodilo 70. godine
nakon Krista došao je imperator Tit, razvalio je cijeli Jeruzalem, cijeli grad je razorio, srušio je svu crkvu njihovu, kamen na kamenu nije ostao kako je rekao Gospod Isus. Baš je to napravio, kako tu piše. Kamen na kamen neće ostati i pobio je i raselio narod. Mnogo ih je pobio, najviše ih je pobio nego što ih je raselio. Tekla je ulicama Jeruzalema krv, kako što piše tamo. I kako Isus obećao, to je strava. Kamen na kamenu nije ostao. Srušena im je crkva, to je velik znak kad se sruši crkva, znate? I to moramo pratiti to od crkvi, to ćemo ponovo ponavljati. To su bili dani osvete, kako kaže Luka 21-22. Ali Matej 24, 15-18 piše drugačije. Kad dakle ugledate mrzost opustošenja, u stvari prava riječ, vidite, ovdje je greška u našem Karadžićevom prevodu, napravljena greška. U Karadžiću piše, kad gledate mrzost opušćenja, nije mrzost opušćenja, nije nekog opuštanja, nego opustošenja mrzost. Ovo je jedna grčka riječ koja znači pustoš, opustošenje. Kad vidite mrzost opustošenja, znači da je pustoš, da je ratna pustoš. To kad dođe razaranje na svetome mjestu, bude razoreno sve, to se misli. Kad vidite mrzost opustošenja o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji na mjestu svetom, tada koji budu u ideji neka bježe u gore i koji budu na krovu da ne silaze uzeti što mu je u kući i koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje. Isto piše i Marko, ovako isto. I ovo se izgleda sa Lukom nekako. A ovdje se spominju dani osvete u Luke, a ovamo se ne spominju dani osvete u Marku i Mateju. Pa malo nas čudi kako sad to neki kontradikt, nije. Dakle, radi se o Jeruzalemu, mjesto sveto gdje je taj hram, ali i mrzost opustošenja koja je vezana uz proroka Danijela, a riječi Danijelove su zapečaćene da se ne mogu razumjeti sve do kraja. Bog je zaključao te riječi da ih ne razumijemo. A to bi značilo otprilike, kako sam ja shvatio, ne mora biti, ali ja ovako kažem, mrzost opustošenja, znači krilima, kako piše Danijel, prorok piše ovako, krilima mrskim koja pustoš se izleće se na pustoš. To znači da će avioni srušiti glavni centralni jeruzalemski hram na svetom mjestu. To će biti to, ništa drugo ne može biti. I to se svodi sve na isti događaj, da će se razoriti crkva ponovo. Kako će se razoriti kad je ona već razorena? Sad je tamo džamija. Mi znamo dobro da je na svetom mjestu Izraelu džamija stoji. Ta džamija se prvo mora srušiti, pa se sagraditi crkva, nova izraelska kakva je prije bila, pa se opet srušiti. O tome se tu sad događaj radi. A još se to nije dogodilo. To je sin Svetobriđa što ja mislim što govori da prorok Danijel, to je da sam Antikrist će doći. To će poslije biti, da, to je poslije. A ja govorim ovo, ovo govorim u početku, ovo je tek kaže početak stradanja. To je druga polovica. Da, to je drugo, to je dalje, puno, to ćemo u tome govoriti dalje, kasnije kad budemo završili ovo. Dakle, radi se o ratu koji će se tu dogoditi. Vidite, radi se o dva vremenska perioda, o dva rata. Jedan je bio onda kada je imperator Tit bio, drugi će ponovo biti na istom mjestu. Opet će biti napadnuto isto to mjesto. To je dva puta rušenje crkve. Jedan put je srušeno već i pobio ih je 70. godine imperator Tit. Ponovo će se rušiti. Na istom mjestu, ista crkva, isto će se poubijati neki ljudi. Tamo, ponovo. Na istom mjestu, vidite. I zato su zaključene Danijelove proročke riječi, da mi ne razumijemo kada će to biti, šta će to biti, gdje će to biti, kako će to biti. Znamo samo neke stvari orijentaciono, gdje je mjesto sveto, gdje je hram, to znamo. I crkva je i hram i svetinja, evo vidimo, rušena dva puta. A Gospod Isus je razapet isto kao crkva. I rekao je on to isto srušite u crkvu, ja će podići opet. Možda i na to ima isto utjecaja. A to je mislim na sebe, uskrsnuće iz mrtvih. Ali evo, prvo se srušila crkva ova 70. godine u Jeruzalemu i kamen na kamen nije ostao. I drugo, ovdje što je najavljeno, da će se ponovo srušiti hram na istom svetom mjestu. To su drugo vrijeme koje će se tek dogoditi velike nevolje. Od onoga dana kada je srušena crkva u Jeruzalemu za 70. godine u rimskoj vlasti, kada je bila rimska vlast tamo vladala, do danas nije sagrađena crkva tamo, na tom mjestu. Vi samo znate, kad gledate vijesti u Izraelu, vidite samo jedan zid koji zove zid plaća i tu Jevreji stavljaju neke tedeljice unutra, tu se mole Bogu klanjaju ovako cijeli dan. To je to mjesto sveto. Zato to rade, jer oni tamo stavljaju poruke Bogu da bi Bogu slišao njihove nekakve molitve, nekakve želje.
neka pisamca tamo stavljaju, ne to, stavljaju nekakve svoje tekste, nekakve svoje molitve i oni očekujete i Bog uslišiti, jer Bog neće uslišiti dok se ne sagradi hram. To je samo jedan zid ostao od nekadašnje crkve. Mora se ponovo sagraditi na istom mjestu hram da bi mogao Bog uslišiti. I oni to znaju Izraelci. Zato su već se spremni da zidaju taj hram. Oni su se već spremni. Ja sam čuo jednog Židova koji mi je pričao preko satelitske televizije kad je propovedao on u svojoj crkvi da su oni već spremili u Izraelu kamenje za zidanje i on je rekao da je on taj, i čak je to išao toliko daleko išao taj Židov da je rekao da je on taj čovjek koji će zadužen biti za zidanje toga hrama, da će se vratiti u Izrael, da će on njegov brat sazidati taj hram, ali nažalost brat mu je umro, ništa od toga. Ali toliko je on ubijeđen bio u to, da takve stvari govore to nevjerovatno kad slušaš što je govorio. I danas je ubijeđen, ali više ne propovjeda. Istina je neke stvari što je govorio, ali nisu sve baš, neke stvari vidite Židovi krivo shvaćaju, jer ne misle poče još na očima za Isusa i Isusov doba. Isusov dolazak je opisano 2 dijela, vidjet ćete sad malo kasnije. I ovo 23. stih kaže, bit će velika nevolja na zemlji, gnjev na ovom narodu. Isus kaže u Luki 21, bit će velika nevolja na zemlji, gnjev na ovom narodu. Velika nevolja na ovom narodu, gnjev. Šta to znači? Isus misli doslovce na onaj narod koji je tada sa njim živio, u ono vrijeme, na ovom narodu. Za njih je mislio. Biće gnjev na ovom narodu. Zanimljivo je to da i ova nevolja 70. godine se zove velika nevolja. Kao što će se zvati ona što će doći, i ona se zove velika nevolja. Je li bila stvarno velika, i ova i ona? Samo za razliku ova druga će biti nevolja kakva nikad nije bila. A ova što će se sad dogoditi. Još strašnije. Biće još strašnija, da. Dakle, ali jedna i druga, vidite, nevolja zove se Svetom pismu velika nevolja. I zato ista riječ, vidite, isti tekst, 23. stih, isti tekst iz Luke odnosi se i na ono i na novo vrijeme. To je ono za nas nerazumljivo. Da, kako mi to mi ne možemo shvatiti, kako to. Na isti tekst se odnosi za 2 vremena, na 2 vremenska perioda se dijeli isti tekst i ponovo će se ponoviti ista stvar. Dakle, jedan je termin bio, drugi će tek doći. Piše kakva nije bila velika nevolja. Bila je jedna velika nevolja, a druga nije ni bila taka nikada na zemlji. Taka će tek doći. Kako kaže Matej 24 i Marko 17. Oba 2 teksta spominju isto to. Isto citiraju, isto takvu veliku nevolju. Koja nikad nije bila. Samo u Luki ne piše da nije bila tada. Ali kad sklopimo sve te 3 teksta zajedno dobijemo cjelinu. Šta će se točno događati. Da će biti jedno i drugo. To mi nismo očekivali. Mi smo mislili da će samo biti za nešto, a ne može i za ovo i za ono. A taj tekst znači za jednu i za drugu nevolju. Za jedno i za drugo vrijeme. Marko 13:19 kaže, jer će u dane te biti nevolja kakva nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sad i neće ni biti. Tako piše slično i Matej. Evo, sva 3 evanđelja se slažu. I nema tu kontradikta i neslaganja. Dolazak Gospoda Isusa će biti stravičan za sve velike nevolje. I onda je bili opet će biti. I Luka govori o istoj stvari. Isto, iako ne spominje ovako kao Marko i Matej. Naglašava vrijeme neznabožaca. Luka naglašava vrijeme neznabožaca, jel? Gdje Isus odvaja 2 perioda vremena, jedan za Židove, drugi za neznabožce. A Marko opet naglašava propovjedanje evanđelja svim nacijama, svim narodima svijeta. To naglašava Marko. Zato što je Marko više se obraćao rimskom pučanstvu koji su bili Rimljani, doba državljani Rima tamo, živjeli kao Rimljani. Isto su tamo živjeli. I on se više obraća njima. A Matej se obraća više jevrejskom narodu, Luka više Grcima se obraća kad piše svoje evanđelje. Pa onda zato ima i te male razlike, dopune da oni razumiju na svoj način istu stvar. Dakle, to će tek biti stravična nevolja. Dakle, zašto je, pitamo se, crkva toliko rušena? I to je znači prisustvo Božje među Židovima. Kad crkva nema prisustva Božjega među Židovima, to znači u stvari. Od onda do danas nema prisustva Božjega među Židovima. Bog je dođe, ali ne stalno, ne trajno, kako je nekad bilo i obećao. I toga više nema. Sad oni hoće da ostvare ponovo to. Da Bog ponovo boravi živi kao nekad šta je bilo. I sve ćete se začuditi kakve stvari se najavljuju. To će biti opet
crkva će biti opet srušena, jer oni će htjeti da opet bude Bog među njima, pa će sagraditi crkva, ali će ta crkva biti ponovo srušena i bit će, ta crkva bit će znak prisutnosti Božje, da li je Bog među njima ili Bog nije među njima. I to oni znaju, Židovi jako to dobro znaju. Ja sam slušao ovog Židova, on kaže da drugi ljudi ne znaju koliko mi Židovi znamo, mi se razumijemo, mi znamo kodove i šta znači koji kod, iz Biblije čak i kodove neke spominjao iz jevrejskog jezika, na jevrejskom napisano, to je kod, ovo to je kod, on ja to pojma, ne mogu nikako to sklopiti, složiti nikako, ja to ne mogu razumjeti. Dakle, to će tek biti stravična nevolja. Matej kaže velika nevolja koja nije bila od postanka svijeta, isto kaže Matej, dakle, ali će ove nevolje zadesiti i druge narode, isto vidite, ne samo Izrael. Iako će biti ciljene samo za Izrael. Jer Bog hoće da pritisne narod da se spasi izraelski. Nakon tih nevolja doći će Gospod Isus nakon tih nevolja. Pričat ćemo, to je... Kraj svijeta ili postoje nešto iza toga? Poslije toga još i kraj svijeta, o tomu ćemo još pričati i to je treća tema o kojoj ćemo pričati. Dakle, idemo redom, ne mogu preskakati s jednoga na drugo i treće. Ima puno toga tu za pričati. Moramo obratiti prvo vremena neznabožaca i šta će biti i tako dalje. Onda kraj. Biće kraj, nažalost, biće taj kraj svijeta koji ti pitaš. Gdje će Bog pobiti sve ljude na zemlji. Potomanit će sve. Sve će pobiti. Sve do jednoga. Niko neće ostati živ. Neće nijedan ostati živ. Svi oni koji su ostali nevjernici, svi oni koji nisu htjeli da vjeruju Boga, sve će biti uništeni. Svi će biti ubijeni. To je taj, ako je to zanima, to će biti taj kraj. A to će biti, nakon svega ovoga što se ovo bude izdogađalo, kako su se spasu neznabožci, pa Izraelci, pa onda ostatak, jedan, za koji je naglašen kao ostatak, vidjet ćete Izraela, taj ostatak će biti onaj ostatak od 144.000, o tome se spominje ostatak. I onda taj kraj. Onda taj kraj. Biće taj kraj, da. Piše da će se proći veliki periodi vremena dok se to dogodi. Dakle, piše ovako, da će nevolje zadesiti i druge narode, iako su cilje na Izrael, i oni koji su od neznabožaca bili nevjernici, tako ih se to tretira kao neznabožci, ne znaju Boga, nevjernici, tako ih Bog tretira tu, a u stvari neki od njih vjeruju, to su ostali narodi koji nisu Izraelci, to su neznabožci. Oni koji od neznabožaca nisu stražili i čuvali se i molili, iako su spašeni, vidite, kad Isus dođe po crkvu, oni će ostati ovdje za vrijeme ovih velikih nevolja i Antikrista, jer nisu stražili. Ja sam se ovo iznenadio kad sam ovo čitao, da će neki, ne svi, neki će, Božji plan da digne crkvu prije velike nevolja. To je Božji plan. Ali neki neće stražiti, vidite, i ostaće tu, koji nisu stražili. I to što tu opominje ovaj tekst nas, da stražimo, da se ne bi dogodilo to nama. Tako piše, da će se njima Isus dolaze doći kao zamka, Luka 21.36, stražite, dakle jednako molite se da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti i stati pred siročećim. Jer ako ne stražite, nećete uteći, kaže, nego ćete vi ući u nevolje. Nećete uteći od nevolje. To je ono što opominje i nas. Za vjernike to piše. Ovo Gospod Isus govori učenicima, pazite. Isus govori učenicima, ne nekim tamo nevjernicima. Pa da im prijeti prstom, nego učenicima. Oni su ga pitali kako će to biti. Ja sam pitao isto to pitanje, sad ću vam spomenuti, baš kad smo već kod toga, malo zanimljivo pitanje, a piše tu ja sam isto to pitanje postavio popu jednome. Kako kaže, evo, u tekstu Marku 13.4, kaže, kaži nam, kad će to biti, kakav će znak biti, kad će se to sve svršiti, kaže. Pitaju učenici, kad će biti taj kraj, kao što si ti pitao sad, kad će to biti, kako će to sve biti. Ja sam to isto pitanje postavio u Svete Stošije kad sam bio mladić, trebao sam biti ministrant u katoličkoj crkvi i postavio sam svećeniku njihovom tamo pred cijelim razredom, nas 30 đaka bilo u razredu u sjemeništu, ja mu postavim to pitanje. A on mene ismio pred cijelim razredom. Neće to uopće, ni bitka je ko zna kad će to uopće biti, neće to kad ni bitka. Ja kad neće to biti, onda ja više ne vjerujem u Boga. Ja sam čitao ovo da će to biti. I sad mi čitamo tu da će to biti. A on svećenik kaže neće to biti. Ja više ne vjerujem u Boga. Onda kad je rekao neće to biti, ja ode iz crkve. Od toga dana više nisam bio katolik. Gotovo, za mene je prekrižena crkva katolika. Od toga dana. Kad je on to meni rekao, gotovo, ja sam rekao više nema Boga za mene. I da ja sada radim šta me god volja, nema Boga. I godinu dana sam tako lutao, dok nisam našao ovog brata Simu i njegove knjige i onda se obratio Bogu.
Lutao sam kao ubični bezbožnik. Nisam ti uopće vjerujem u Boga. Iz bijesa. Zašto si na temelju jednog iskaza jednog čovjeka Zato što je to mene omalovažilo, obezvrijedilo sveto pismo, ja sam sveto pismo držao za istinu. A on je to opovrgao. Zašto nisi pitao još i ostalih pa? Nisam htio, to je meni bio dovoljan dokaz da nema Boga. To je to. Boga je nešto. Zato što si ti znao Božju riječ, a Bog ti je pokazao da oni ne znaju, jer ovo je temelj vječe. Ja sam čitao Božju riječ, ali kao nevjernik. On je tumače Božju. Oni to ne tumače, da. Ja sam čitao sveto pismo. Neko drugo možda bi ti rekao da da mi je rekao da će možda biti, a ne znam kao možda bi ja onda ostao u crkvi. Ali to je bio dobar izazov da ja odem čaj iz katoličke crkve, to je bio Božji plan da ja odem čaj iz crkve. Jer kogod ne ode neće biti spašen. To je problem sa ljudima. Još jedna stvar, po Jehovim svjedocima oni vjeruju da ćemo mi zaspati. Da, znam. Tako u uspavanom stanju. Neki će biti pokupljeni u nebo, neki... Ima i oni puno teorija o kojima se ja nema vremena pričati. Pravno neko spavanje spominju. Da, to i adventisti tako uče i oni... Mi smo zaspali. Zato što Isus rekao jedno mjesto djevojka nije umrla nego spava, a tako su oni misli po tome da... A to su sad druge teme u koje ja nemam vremena sad ulaziti. Smo zaspali. Čovjek ne spava, čovjek ako umre, on ima dijelova kada dogodi zbog toga. A to je sad druga tema. Međutim se vratimo ovdje. Dakle, piše lijepo da stražimo da bismo mogli uteći od svega ovoga što će se zbiti. Ovo Gospod govori učenicima, isto tako da šta će se dogoditi ako ne budu stražili? Oni, šta će se njima dogoditi ako ne budu stražili? A ne to nekima drugima tamo, bezveznima, ljudima koji nemaju veze s Bogom. Nego šta će se njima dogoditi? On njima priča, ne meni i tebi i ne znam kome. Njima priča to šta će se dogoditi. I to moramo tako shvatiti, da ovo se odnosi na njih, da biste mogli uteći vi, ako ne stražite. Marko 13, 35, 37 kaže, a što vam kažem, sad se obraća svima, vidite, u Marku. A što vam kaže svima kažem, jer neki će reći, čuj, ovo je za njih, ovo nije za mene. Pa se tako izgovaraju ljudi, vidiš, ovo je za njega, ovo nije za mene. A ja za mene nešto bolje Bog odredio, ja sam bolji od njega, ja za mene nešto bolje. Ja sam pametniji, ja nisam toliko grešan kao on je pokvaren, ali ja sam bolji, tako ljudi razmišljaju. Neki će reći tako, ovo ne kaže o nama, nego samo njima. Mnogi kršćani danas ovako isto razmišljaju. 35. stih kaže, stražite, dakle, jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče, ili u ponoći, ili u pjetle, ili ujutru. Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe, a vi spavate. A ovo je spavanje opasno, a ne ono što ti pita. Da vas ne nađe, a vi spavate, a što vam kažem, svima kažem stražite. Kaže Isus, samo učenici, opet učenicima, vidite. Spremni budi stalno. Dakle, što se može nama dogoditi ako ne stražimo? Da tu ostanemo i ne uteknemo od velike nevolja. Iako smo mi kršćani spašeni, bez obzira na to. Da ostanemo tu u velike nevoljama sa Židovima. Spašeni ćemo mi biti, neće biti nespašeni, ali kroz velike nevolje. A to baš nije jednostavno. I to bi bilo stravično za nas da se dogodi. Ljudi će biti poubijani u tim velikim nevoljama. I bojim se da će mnogih biti tako koji će ostati tu. Jer kaže Isus danas, što će se mnogima dogoditi danas? Svima kažem, kaže Isus, stražite, svima kažem, ne samo učenicima, nego i nama danas i ovima i onda svima, i ovima svećenicima koji nisu vjerovali ovako i onima koji ne vjeruju, svima kažem, stražite. Velike nevolje 70. godine poslije Krista naglašeno su za Jeruzalem dani osvete koji su se dogodili zato što su odbacili Krista u ono doba i bili su bezobrazni, prezreli Isusa i pokazali veliko nevjerstvo i raspili ga na križ. I rekli su krv njegova na našu djecu, da. I zato je to bila osveta sada njima. 70. godine poslije Krista. Zato je to bila osveta. Na to djelo. Jer oni su odbili Krista tada. I kad ti odbiješ Krista, nema ti da čekaš neke nevolje ili ne znam šta da čekaš par godina ili 100, 200, 350 ili 1000 godina. Nego ovima odmah da te snađe nevolje. Ako čovjek, vidite, može ga Bog odmah ubiti. To Bog radi. I to je radio. Kaže, ovo se moralo dogoditi, to je bio Božji plan, da se dogodi da njega raspinula na križ, ali svejedno, osveta je pala na sam grad Jeruzalem. Mi dobro znamo što se dogodilo sa gradom Jeruzalem u to doba. I ovdje je istaknut Jeruzalem kao nijedan drugi grad na svijetu
i da gledamo na njega i po njemu da možemo ocijeniti šta se događa i kakva će biti budućnost. Da gledamo na Jeruzalem i na to sveto mjesto, da naš pogled bude usmjeren na crkvu na svetom mjestu u Izraelu. To će nam pokazati šta će se događati u buduće. To je znak koji Isus rekao, gledajte na to je znak, na taj hram, na to sveto mjesto. Jedna je osveta, a druga je nešto velika nevolja. I nijedan drugi grad nije ovako kažnjen kao Jeruzalem radi raspeća Isusa Krista. Osveta je čak najavljena u prorocima još u Starom Zavjetu, u Danielu, Zahari i tako dalje, mnogo ranije. I opet će se to ponoviti, vidite, opet će doći na isto mjesto velika nevolja i stradanje. Oni koji su vjerni stradat će, čak i vjerni će stradati, to je početak stradanja. Ovo što Isus govori učenicima, ovo je samo početak stradanja, sad ćemo čitati o tome, to znači da je za njih stradanje, ne za bezbožnike, nego za vjernike je stradanje. Ti ako vjeriš u Krista danas iskreno, pazite dobro i iskreno, pravilno, onda ćeš ti imati nevolje u ovom svijetu, napadat ćete, štitit ćete ubiti i tako dalje. Ti ćeš upasti u nevolje. To je početak tebi nevolja, jer vjeriš u Krista. Ako si iskren, nećeš popustiti bezbožnicima, nećeš prihvatiti njihova mišljenja, nećeš prihvatiti njihove teorije i prljave nauke, izaćiš iz crkve ko sam izašao onda zbog ove riječi jedne što nikad samo zbog jedne riječi, da samo zbog jedne riječi, jer ja držim Božju riječ da Božja, ako nije Božja onda nije ničija. Onda meni nije ništa potrebno, ako to nije Božja riječ, ako ne mogu po tome da se držim i da zaživim, šta će ima da sve drugo o Bogu, da znam. Ne treba mi ništa ako to nije istina. Ja sam mislio onda da je jedna katolička crkva pravomoćna i opunomoćena da ona nešto govori o istini, ona nema pojma o istini. I to je bio učen čovjek, školovan teolog, koji je učio đake, 30 ljudi da budu sjemeni starci u crkvi. To su učeni ljudi bili. Dakle, ali Gospod nije ovdje nas ostavio neznanju. I ponovit će se neke stvari i ovdje Gospod nije stao govoriti, nego dalje govori za sve nas. Zašto bi nam se Bog osvetio? Mi nismo ubili Isusa, reći ćemo. To su tamo oni drugi učinili. Svi to tako kažu. Ali mi ne shvaćamo da smo i mi sudjelovali u ubistvu Gospoda Isusa, iako danas živimo. Svi koji griješe idu u grijeh, sudjeluju u ubistvu Gospoda Isusa. Zašto bi nam se Gospod osvetio? Mislimo da je to samo za Izrael. Mislimo da je nešto nekoga druga. To je ovaj problem sa nama. Ovo nije za mene, ovo se dogodilo tamo negdje, prije 2000 godina, to nije za mene, sigurno, to je za njih tamo, a nije istina i to je za mene. Jer problem je grijeh, otkriva da je to i za mene. Evo dokaza, grijeh. Isus nastavlja, Jeruzalem će gaziti za božci dok se ne navrše vremena nezabožaca. Sad ću ja ostaviti vas lijepo po strani i raditi se ovim drugima ljudima, a vas ću zanemariti kao da vas više ne volim. I bit će znaci u suncu i u mjesecu i u zvijezdama, ljudima tuga od huke morske valova, ljudi će umjeti od straha što ide na zemlju jer će se i sile nebeske pokrenuti. Šta to znači? Proće dosta vremena, to znači. Da se spasu od ovoga trenutka kad su Jeruzalemljani odbili Isusa i razapeli ga na križ. Od toga vremena proće dosta vremena do ovog drugog vremena kad se ponovo dogodi velika nevolja u Izraelu i sruši ponovo hram. Proće dosta vremena, to se vreme zove vremena neznabožaca. To su naša vremena, sad imamo šansu da mi vjerujemo. Mi Hrvati, mi ili ako je ko Srbin ili bilo ko da je Mađar ili ne znam ko. Mi sad imamo vremena da više nikad nećemo imati vremena da vjerujemo. Jer to su naša vremena, vremena neznabožaca. Mi smo sada u vremenima neznabožaca još uvijek. Još nisu prošla vremena neznabožaca. Vidite, čim prođu vremena neznabožaca, gotovo spasenje za nas i Izrael počne Bog radi sa Izraelom. Izrael stupa na scenu. To su vremena neznabožaca. I to se još nije dogodilo, bit će znači suncu mjesecu ili zvijezdama i tako dalje. Ljudima muka od huke morskih valova. Dakle, proće dosta vremena se spasu ljudi iz neznabožaca. Dakle, moramo se sad mi spasti, pa onda opet Izrael, vidite. Onda vidimo jedan drugi period vremena kad će biti ljudima tuga od huke morskih valova. Znamo da Jeruzalem nema mora. Govori su Jeruzalem ovdje, je tako? A Jeruzalem nema mora. Kakav morska valovi, šta sad ovo znači? Huka morskih valova. Šta to znači? Vidite, ova huka morskih valova to je samo usporedba sa morem. To nije huka morskih valova. To se uspoređuje ovo sa morem. Dokazat ću vam drugi put. Nego ovdje se radi o glasu Isusa Krista. Će se čuti kao huka morskih valova.
Glas Isusa Krista će se čuti u Jeruzalemu kao huka morskih valova. Snažno će se čuti, da. Ti gledaš kao da mora hući kad Isus bude govorio njima. To će biti strava i uraz kad budu slušali. Sa neba govori kao glas, kao huka morskih voda. Jer Jeruzalem nema mora. Ovo je glas Isusa Krista i ima dokaz u tome Svetom pismu, vidite u Otkrivenju, piše o tome. Da je to glas Isusa Krista kao voda, huka voda mnogih, tamo piše u Otkrivenju. I kaže, i onda će oni umirati od straha glasa Isusa Krista, ne od mora. Nego od glasa Isusa Krista će oni umirati. Kad budu čuli glas Isusa Krista. Od toga će umirati. To će biti taj strah. I ne samo, i onda će se pojaviti slika, odnosno fizički Isus na nebo. Će se pojaviti kako polako se bliže i bliže ide ka zemlji. O tome sam propovedao, sad da ne ulazimo u to. U detalje, to ćemo poslije još govoriti o tome. Dakle, jer ovo sile će se pokrenuti i tijela nebeske i tako da to će biti tek iza kad završe sve ove nevolje. I vremena nezabolnosti i velike nevolje. Kad sve to završava će biti te sile nebeske se pokrenuti. I onda će tek Isus se vidjeti na nebu. I onda će čuti ta huka Isusova glasa. Dakle, 34. stih kaže čuvajte se, a ovo je meni jako važnije nego sve ovo drugo, čuvajte se da vam srca ne otežaju, vidite, jelom i pićem, brigama ovoga svijeta, da vam dan ne dođe iznenada, jer će doći kao zamka na sve koji žive na zemlji. Kaže, stražite, molite se Bogu da biste mogli uteći od svega ovoga što će se dogoditi. Aha, dakle, ovo nije samo za Izrael, vidimo sad, nego i za Jeruzalem, nego i za sve nas, za sve koji žive po zemlji, svoju zemlju, piše ovdje, lijepo piše. Za sve koji žive po svojoj zemlji, i za vas, i za nas, i za one, i za ove, i za one prije, i za ove danas, za sve je ovo. Isus ovdje obuhvaća više naraštaja i više perioda vremena. Dakle, nešto što se već dogodilo i koji su poginuli, isto kao da je došao Isus, jer su poginuli, a Gospod Isus nastavlja za naše vrijeme, sve do naših dana. Ja ću doći kao zamka na sve koji žive na zemlji, kaže. To je ponovni, drugi dolaze. Neki će tek stradati u drugome terminu, ako ne straže, ako se ne mole, ako smo vjerni, a ne stražimo. Jasno piše, onda nećemo moći uteći od velike nevolje i svega šta će se dogoditi, lijepo tu piše. Nego ćemo ostati na zemlji sa bezbožnicima, sa židovima i strahotama u nevoljama. Stražite, molite se, čuvajte se, to lijepo piše upozorenje. Što kažem, svima kažem, kaže Isus, i apostolima, i nama, i njima, svima kažem. I nama danas, vidite. Sam Gospod Isus najavljuje svoj dolazak kao zamku, ne za bezbožnike, i za nevjernike i slični njima, nego za sve vjernike. Zamka za sve vjernike. Iznenada kao lupež po noći. Mi ne očekujemo lupeža. A kao onoj priči o pristavu, koji kaže ovako, neće moj gospodar još dugo doći. To nam se može baš dogoditi. Da mi mislimo, a neće moj gospodar još dugo doći. I mi, da ni ne vidimo kada je došao. I što će se dogoditi, i nekima se dogodilo u njihovo vrijeme, jer nisu stražili, nisu čuvali se grijeha i došao strahota. A nas danas zanima kad će Gospod Isus doći. Kad će uzeti crkva se, kad će se crkva uzeti, to nas zanima. Kad će se srušiti crkva, nas zanima. Kad će doći Antikrist, to nas zanima jako, vidim tu po internetu bruje o tome, svi pričaju, cijeli Facebook, cijeli internet, Instagram, svi pričaju kad će Antikrist doći. Ja ne znam šta je, ja vidim šta je vama ljudi, što ne pitate kad će Krist doći, kad će doći Antikrist. Svi o tome pričaju, non stop čitajte po internetu, stalno o tome bruje. Cijeli internet piše o tome kako će i kad će doći Antikrist, kad će doći Armagedon, tko će prije ići u oblake, mi ili mrtvi, i tako dalje. Piše, šta se ljude zanima? Zanima nas datum kad će Isus doći. Zašto? Šta će nam datum? Kaže Isus, šta će vam moj dan? Lijepo pita Isus, šta će vam moj dan? To je mrak i strava udar. Šta će vam da znate dan? Kad će ja doći? Nego to nas obavezuje da stražimo. Ali ako mi tražimo datum, onda nas ne zanima da mi stražimo. Ako nas zanima datum kad će Isus doći dan, onda nas ne zanima kad će Isus doći. Da se mi pripremimo da ga sačekamo. To je jako ono loše što se događa. Nažalost, u svim crkvama danas se ovo događa, ja bih rekao, duhovni nemoral se događa u crkvama. Ljudi nisu ozbiljno shvatili, Gospod Isus, ovo upozorenja, stražite, molite se.
jer će doći strava i užas će doći. A nas zanima kad će biti taj dan. Jesmo li mi svjesni uopće strahote dolaska Gospod Isusa? To se postaje pitanje. U svim crkvama danas ja bi to postaje pitanje. Jeste vi svjesni strahote nevolja koje će se tek dogoditi kad bude Isus dolazio? Ovo je vrlo važna poruka koju nam Isus šalje. Kada pogledamo sva 3 teksta iz sva 3 evanđelja, u svima Gospod Isus jasno kaže da o datumu niko ništa ne zna, nego samo Otac. Lijepo Isus kaže, šta onda tražimo mi datume? Pitamo se, što su to učenici shvatili od svega ovoga što im je ovo govorio? Ja nemam vremena pročitati sva 3 teksta, sve 3 glave, nego čitamo na preskoke. Kad će Isus ponovo doći, kako će to znati, šta su oni od toga shvatili? Ja ne znam što su oni od toga shvatili. Ne znam šta ste vi danas od ovoga svega shvatili. Isus je rekao puno toga, ali sve je rekao tako da mi ama baš ništa ne možemo znati kad će to biti. Tako je to rekao. Tako da ne možemo jednostavno znati kad će to biti. Odgovor kad će to biti nije nam dao. Uopće nam nije dao taj odgovor. Sve možemo podijeliti stvari na par točaka kako smo i podijelili i sljedeća je znaci. Sljedeća točka naša je znaci, ali bojim se da bi mi pokušat ću nešto reći malo samo znaci, pa ćemo nastaviti idući put, da smo i prekršili vrijeme. Isus je spomenuo jako puno znakova ovdje, 3 vrste, koji će pokazati kraj i kad će on doći. Ne preostaje drugo nego da proučimo znakove. Zašto nas toliko zanima kad će Isus ponovo doći? Da li da se spremim, da ih dočekam? Ne samo njega, vidite, nego i druge sa njim. Jer pričao sam u prošloj propovedi, tako trebamo čekati Isusa kao da će doći i mama iz Zagreba. Tako trebamo čekati Isusa. A mama moja dolazi, iako je umrla, dolazi iz Zagreba, ali dolazi sa Gospodom Isusom. Tako treba čekati Gospoda Isusa. A ne, ali ona ne dolazi iz Zagreba, nego sa neba dolazi. O tome, tako treba čekati Gospod Isusa. Pravi cilj Isusovih odgovora jeste, objašnjih tu s puno znakova, jeste da se mi ne spremamo za taj dolazak. Vidite, to je njegov cilj Isusov, da se mi ne trebamo spremati za ovaj dolazak uopće, nego da budemo uvijek spremni. Tako je. A ne da se spremamo za dolazak. Ja ću se spremiti kad ćemo mamo iz Zagreba, počistiti kuću i tako dalje, se ne vidi prljavština i ne znam kako se ja prljavi, tako da mi nismo svi takvi prljavi u svojoj kući i zašto onda peremo i čistimo kuće, nismo mi svi takvi, ali ja se moram spremiti, nego da budem uvijek spreman, večeras spreman, sutra spreman, u pjetle spreman, u ponoć spreman, kad god treba spreman. To Isus ovdje govori stvari nama. To bi značilo da ga očekuješ i stražiš ako si spreman uvijek. Svaki sekund. A koji ne straži, ne čeka ga, njega ne zanima, ne zanimaju ga dokazi kad će Isus doći. Isus navodi da će njegov dolazak biti njima stravičan. Vrlo neugodan. Za mnoge opasan. A prvi dolazak je isto bio, evo prvi dolazak, samo kratko da ne ostanem tu dužan. Prvi dolazak je opisan u Malahiji, prvi isto dolazak, vidite, ovaj tekst opisuje 2 dolaska, ali prvi i drugi. Malahija 3:1-18 kaže, iznenada će doći u crkvu svoj Gospod koga vi tražite i anđeo zavetnik koga vi želite, veli Gospod, ali ko će podnijeti dan dolaska njegova i ko će se održati kad se pokaže, jer je on kao oganj. I sad vidite, nastavlja o drugom dolasku. I doći će k vama na sud. Evo, ovo je drugi dolazak. Vidite šta Gospod kaže u proroku Malahiji. Doći k vama na sud i bit će brz svjedok protiv vračara i protiv preljubočinaca i protiv onih koji se kunu krivo i tako dalje i tako dalje. Stražite. U istom tekstu vidite 2 dolaska spominje. Istovremeno. To vi često put ne razumije, ovo su proroštva. Vezano za jedno i za drugo vrijeme. Tako je ovaj tekst, kad će Isus doći, kad će biti kraj svijeta, kad će biti velike nevolje, kad će crkva se uzeti. Kad bi znao domaćin, kaže Isus da će doći lupež, spremio bi kuću. Spremio bi se on sam. Ali kako ne zna, onda mora uvijek biti spreman. To je smisao ovog teksta. U Matej 24:42. Stajete dakle, ne znate koji će čas doći Gospod vaš, ali ovo znajte, kad bi znao domaćinu koje će vrijeme doći, lupež čuvao bi, ne bi dao potkopati kuće svoje, zato i vi budite gotovi, znači uvijek spremni. Jer u koji čas ne mislite doći Sin čovječiji, ovo
Gospod Isus ne govori bezbožnicima, ne govorite vjernicima, apostolima, nama koji vjerujemo u Boga, da stražimo i da budemo svakda spremni, jer ne znamo vrijeme i čas kad će doći Gospod Isus. Danas ljudima moraš da se najaviš telefonom kad ćeš im doći u kuću, ali Isus je rekao nama da se ne treba najaviti on kad će doći, nego da mi budemo uvijek spremni da će on doći. Dakle, zašto ljudi vole da se najaviš? Jer nisu spremni kad ćeš im doći u kuću. Nisu spremni. To znači da nemaju dovoljno ljubavi prema tebi. Jer će reći, a ko zna šta će mi sad reći za mene da sam ovakav i onakav, kad mi je kuća ovakav i onakav. Nismo uvijek spremni. Nismo uvijek u ljubavi sa onima koje očekujemo. A kako će tek biti kad zatekne nas Gospod Isus nespremni? Hoćemo biti s njim u ljubavi. Zato Gospod Isus kaže u Mateju 24. Da svaki dan budemo spremni. Da dan ne bude stravičan. 3 stvari pokazuje da smo spremni. Čuvajte se, stražite i molite se Bogu. To je dokaz da li smo mi spremni. Čuvajte se, da vas ko ne prevari, tamo piše dalje u nastavku i tako dalje. Dakle, stražite, dakle uvijek duhovan, uvijek da očekuje da će doći, da će ti zadnji dan biti na ovoj zemlji i molite se Bogu. Sve što ti treba i biti u zajednici, dakle s Bogom, moliti u dogovoru, razgovoru s Bogom. To je način stražarenja. U nastavku kaže 24:51, 45-51 kaže: ko je taj vjerni i mudri sluga, koga došavši Gospodar njegov nađe da izvršava tako, ako li taj rđavi sluga reče, neće moj Gospodar još dugo doći, i počne tući svoje drugare, jesti piti s pijanicama. Ako počnemo jesti piti s pijanicama, doći će Gospodar u dan kad se ne nada i rašići će ga. I daće mu platu kao i licemjerima. Oni će biti plaćeni skrbu zuba. To je pakao. Tko je danas sluga koji izvršava? Ajmo, pitajmo se, ko je taj sluga koji izvršava što Isus kaže. Tu ćemo vidjeti jesmo li mi spremni, ili stražimo ili ne. Ako ne izvršamo što Isus kaže i reći Bože što Isus kaže, onda mi ne stražimo. Onda ga ne očekujemo baš. Šta ja znam, evo što će dugo doći, ja ću to sutra izvršiti. A danas ići svojim putem na svoje imanje, tamo ću uživati, tamo ću jesti, piti, putovati, raditi što me volja, a ja ću se sutra spremiti. To su mi puno ljudi tako rekli. Ima ja vremena još. Ima još vremena, kažu ljudi. To je taj dečeka sigurno dolaze Gospod Isusa, taj ne straži sigurno. Tko je taj sluga koji izvršava? Tu se govori baš o tome sluzi. Da li smo mi taj sluga koji izvršava i koji ne izvršava? Ne čeka sigurno taj Isusov dolazak. Stravičan će mu biti Isusov dolazak. I će se iznenaditi, zove se rđavi sluga koji kaže ima vremena, neće moj Gospodar dugo doći još. Što ćemo činiti? Ako mi ostajemo tu na zemlji. I jasno saznamo da smo ostali jer nismo stražili. Možda koronavirus nas može natjerati na to da stražimo. Možda se dogoditi još neko drugo zlo sada usput. Može koji zemljice se dogoditi. Možda su trube, one u Jeruzalemu koje su se čule, možda su one digli apostole iz groba, šta mi znamo? Gospod nije bez veze pustio trube tamo na Jeruzalemu da su se čule trube. Je to neka šala možda bila trube se čuli tamo u Jeruzalemu? Nije sigurno bila neka šala. Velike nevolje, znaci velike nevolja. O tome ćemo nastaviti idući put. To su drugi znaci, velika nevolja. I onda ćemo krenuti na vremena neznabožaca. To će biti drugi dio ovoga. Amen. Amen. Vidite koliko toga ima. A da vam nisam još čitao proroštva, šta kaže Izaija, to ćemo ako Bog da idući put, šta kaže Izaija, šta kaže drugi proroci, čudit ćete se kad ćete čuli šta kaže o tome tekstovi. Kako će to vrijeme biti? Krv i oganj i pušenje dima. Šta je to? Šta to znači? Ja sam se izlačio iznenadio sam. A čitam zato pismo godinama, ali sam se iznenadio ovim tekstovima, kako je Gospod u detalje opisao u prorocima kako će on taj dolazak izvršiti. Točno se opisano po detalje kako će biti. Vratit će se ono vrijeme kako je bilo nekada kad su Izraelci imali Boga među sobom, pa je bio jedan put oganj, Bog je bio jedan put u ognju, a drugi put je bio u oblaku. To će se vrijeme vratiti nad Izraelom. Tako će biti isto. Vidite. Sad bi se nova kad to bude. To je običano u prorocima opisano. Pa ćemo čitati idući put. Amin. Možemo se moliti ko želi. Gospode, hvala ti za ovaj dan i za ovu propovjed.